саха болорун. Эһиги боотугу нехилегин Григорий Илларионович Паскачин атынан модерная библиотекатыгар ылжыт болан кирдигит. Бәм туспунан кылгастык билихиннерер боллакка, мен атын Марианна Николаевна Лазарева ден, бу дөрәбит дойдун библиотекатыгар 2019 сыл бүтүтүттен библиотекарынан үлелибин. Биһеги нехилек битигер ан маңнай ағар балаган ден, оробын хэттон 5 сылын ратытүгер арыллыбыта. Ол курдук күн бүгүнүгөр диери. Библиотека олого кытары теңге кардылан күске үлели хамсы турар. Ayannan aras jonunar bistahan ainur sol bar artikanar gün ataumayan solbun sangar diortolan ayamın atarabın kohonnan ıllığım bu alaran yehebilimin doydu minnikile gölüdün bar canım yürüdün çok sarkı gördün yehebilimin doydum bağarabın erüdün sırdıgı. Қаз бидди библиотекаға боларын курдук, нехилекпит историятын үйретер. Нехилекпит чулу жоннорун туһунан ақтан санаан аһар қаяндаганы муннуктаах болобут. Ол курдук оттон биһиги библиотека бытыгар онна бу бүтүн нехилекпит таган үрдүнен саамай кен туттубут, бүттүүмүт байбыт болар биһиги боотулулар диен 4 жастах кинигебит. Бу кинигелер биһиги нехилекпит историятын аан маңнай гытыттан сагалаан күн бүгүнгүтүгөр тие кепсиллере олус керексебиллээх. Маны таханан биһиги библиотекабыт кен туттутунан болар, биһиги бир дойдулаахпыт Саха Республикатын народный поэта Василий Тарасович Сивцев анаан менен нехилегин библиотекатыгар хаалларбыт библиотеката.